खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। फिन आरोबाव बिटिसिनि इएमफोरनि बिफानखौ सोलाय-सोल' खालामनानै होदों। डिपुटि चिफ रेहन दैमारि बिथांनो गोदानै एग्रिकालचार लेबार वेलफेयार डिपार्टमेन्ट आरो INPR बिफानखौ होनाय जादों। देरासात बसुमतारीनो हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार प्रिन्टिं एन्ड स्टेशनारि बिफानखौ होदों आरो इएम बेगम आक्तारा आहमेदनो PHC लटारि बिफानखौ होनाय जादों। गं 14 नखरनि गेजेरावनो गासै मोन 8 नखरफोरा आबुङै खामनानै सिलिंखार। मख'नो गोनांदि भुटान सुखानि बंग गेवकनि सिङाव थानाय टकटकम गामियाव मैया फुंनि 3 रिंगासो समाव अर खामनाय जाथाय जादों। बे अर खामनाय जाथायखौ मोब्लिब सर्ट सार्किट जानानै खामनायनि सन्देह खालामदों, नाथाय बे खामनायखौ दासिमबो रोखायै फोरमान जायाखै। गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलनि गासै मोन 14 न'फोरनि गेजेराव मोन 8 नखरफोरानो खामनानै सिलिंखार जादों। तृणमूल कंग्रेसनिफ्राय बिबान एंगारबाय MP सुस्मिता देबा। बिथाङा TMC एबा तृणमूल कंग्रेसनिफ्राय बिबान एंगारनायनि उनाव दिल्लीयाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगो हमनानै सावरायलायदों। सोलोंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला बिथाङा तृणमूल कंग्रेसनिफ्राय बिबान एंगारनायनि उनाव दायो BJP दोलोआव हेफाजाब होगोन। मख'नो गोनांदि सोनाब बंगनिफ्राय रायजो सभानि MP बिसायख'थियाव देरहासार जानो हादोंमोन सुस्मिता देबा। क'क्राझार जिल्लानि भटगावआव दैमायाव गोग्लैनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। जिउ खहा जानाय सुबुंखौ तिलापारा गामिनि नन्देश्वर नाथ होननानै सिनायथिदों। खौरां मोननाय बादिब्ला थांनाय मंगलबारनि बेलासि समाव मोसौ लायनो थाखाय थांनाय समाव तारं दैमायाव गबनानै जिउ गोमादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। उननि समाव गोबां नागिरसेयावबो नागिरनानै मोनैनि जाहोनाव मैयानि सानाव SDRFनि हानजाया दैमानिफ्राय नागिरनानै गोथै देहाखौ बोखांनो हायो। नाथाय बे थैनाय जाथाया माब्रै जाखो आरो बोरै दैयाव गबनानै थैखो बेनि खौरांखौ दासिमबो रोखायै मोननाय जायाखै। आसाम पुलिसआ ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रों सिग्रोमनानै चिरांनि बिजनीनि दुथुरियाव ड्राग्सजों लोगोसे सासे फालांगिरिखौ हमनो हादों। बिनिफ्राय खमैबो सिग्रोमनाय समाव मोन 85 था ड्राग्सजों आबुं कन्टेनारफोरखौबो हमनो हादों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिखौ बिजनी दतुरनि साइबुल इस्लाम होननानै सिनायथिनो हादों। আজি মই অভিভাৱক মন্ত্ৰী দায়িত্ব পোৱাৰ পিছত প্ৰথম মই চিৰাং জিলালৈ আহিছোঁ আৰু আহি খুব ভাল লাগিল। আজি আমাৰ যিমানখিনি জনপ্ৰতিনিধি আমাৰ MLA সকল আৰু লগতে BTCৰ EM MCLA সকল চিৰাং জিলাৰ ভিতৰত যিসকলে পৰে সকলোখিনি আহিছে আৰু প্ৰতিটো বিভাগৰ হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট সকলোৱে আহিছে আৰু আমাৰ SSP তেখেতেও আছে। তো সকলো বিষয়াৰ লগত আজি আমি খুব ভালকৈ ৰিভিউ কৰিলোঁ, আহি খুব ভাল পাইছোঁ। এনেও মই অত্যন্ত সুখী, কিয়নো মই মন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত যিহেতু আমাৰ মন্ত্ৰীসকলক গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰৰ দায়িত্ব দিছে আৰু ময়ো এজন মন্ত্ৰী হিচাপে 3টা জিলাৰ দায়িত্ব পালোঁ। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে এই 3খন জিলা হ'ল বাক্সা, চিৰাং আৰু কোকৰাঝাৰ। মই BTC বাকী হিচাপে এই BTCৰ 3টা জিলাকে গাৰ্জেন মন্ত্ৰী হিচাপে যিহেতু চাবলৈ দায়িত্ব পাইছোঁ, তাৰ কাৰণে মই অত্যন্ত ভাল পাইছোঁ। এতিয়া BTC হিচাপে আমাৰ ইয়াতেও এখন চৰকাৰ চলি আছে আৰু এই চৰকাৰে প্ৰায় 39টা বিভাগটো চোৱা চিতা কৰি আছে। তো তেখেতসকলৰ দ্বাৰাও বিভিন্ন বিভাগৰ কাম কাজ লগতে ৰিভিউবিলাক হৈ আছে। কিন্তু আমাৰ ষ্টেটৰ যিখিনি ফ্লেগশ্বিপ প্ৰগ্ৰাম বা আমাৰ চেণ্ট্ৰেল চৰকাৰৰ যিখিনি ফ্লেগশ্বিপ প্ৰগ্ৰাম এইখিনি মই আজি ৰিভিউ লৈছোঁ আৰু বিশেষ কৰি প্ৰথম দিন হিচাপে আজি আমাৰ চা চিনাকি আছিল আৰু বিশেষ কৰি নাম্বাৰ 1 প্ৰায়ৰিটি আমি যিহেতু এতিয়া ফ্লাডৰ সময়, ফ্লাড আহিব, এই ফ্লাডৰ লগত আমি কেনেকৈ মোকাবিলা কৰিম, আমাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কি ধৰণে চলি আছে এইখিনি মই ৰিভিউ কৰিব আহিছোঁ। আৰু ৰিভিউ কৰি আমি গম পালোঁ যে চিৰাং জিলা হিচাপে যদি ফ্লাড আহে ইয়াৰ লগত মানে মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন দিশত তেওঁলোকে যিখিনি যাৱতীয় কাম কৰিব লাগে ইতিমধ্যে কৰিছে। আমাৰ হেল্পলাইন নাম্বাৰে হওক বা আমাৰ ৰিলিফ কেম্পে হওক বা SDRF NDRF যি ধৰণে কৰিব লাগে আৰু ৰিলিফ কেম্পত ৰাখিলে ৰেচন যি ধৰণে দিব লাগে সকলোখিনি যাৱতীয় ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে কৰি থৈ দিছে।